Ale lep, ovaj svet. Moj posao je ljubav. Molim te, iskoristi ovu šansu. Nema ništa lepše nego spojiti dvoje u jedno. Metode koje ja koristim su krajnje suptilne. Voli je, ne voli je, voli... Dobar dan, kolege. I miroljubive. Ali ako pogrešiš u nekoj decimali, ode sve u propast. Moj trenutni, tajni super projekat čine ova dva divna ljudska primjerka. Bata, intelektualac, reditelj, a tu je i Una, popularna TV voditeljka, jedna tanana, prefinjena duša. Kada si neko volao posljednji put? Ne znate. Da bi se dve duše stopile u jednu, svašta mora da se prođe. Molim vas, koja je prva procena i čija je odgovornost? Jesi ti to Cava? Ko je cao? Taj Bata. Ja sam Bata, što? Vodi ga bre. Ja sam neraznošljiv. Ja sam Iron Man srpske televizije, čoveč. Ma, ovi kojoti nas prepoznali, bre, pusti. Nisam ja poznata. Pa znam. Kad si prešao u islam? Beži bre u pičku materinu i ti isto. Viš koga vozim. Ne znam da li mi se to radi više. Hoćeš da me ubiješ sad? Ajmo pa to. Ja ne mogu više ovako. Ozbiljno, ja ne mogu ovo da glumim. Jel osjećaš? Jel osjećaš? Direktore! I moraju ljudi sami malo da se potrude. Ne mogu ja sve sam. Ale lep ovaj svet. U bioskopima od 22. septembra.